Togo Presbyteria nyanyue hame agu nyobogan Presbyteria nyanyue hame ŋutinya tso ƒe akpe ɖeka alafa enyi blaasieke vɔ atɔ va se ɖe ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla asieke vɔ atɔ nɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃gbe gbe sia gbe. Axa blatɔvɔ ɖekelia enelia hamea ƒe enuwɔwɔ bubuwo sanku ƒeƒle hamea ƒe sanku sue aɖe hamea ƒle sanku sue aɖe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔliawo me ke esi woɖe katekiste Emmanuel Agbenu si nye sankuƒola gã vae le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔvɔ etɔ̃lia me la, ekpɔe be sankua melolo o. Eti hã eye gbe aɖewo ƒe atiwo ge ɖe eye gbe aɖewo ƒe atiwo ge ɖe eme. Eya ta ena hamea dzɔga eye wòdɔ sanku gã yeye le France. Sanku sia va ɖo le dasiami me alo Auguste me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔvɔ enelia me. Eyae nye esi li fifia. Esia nye dɔ gã gbãtɔ si hamea wɔ le katekiste Agbenu ƒe kpɔkplɔ te. Eƒeƒle do ŋusẽ katekiste la ale gbegbe be efia hadzigbalẽ me ha geɖe hamea kple ha gã klitu geɖe kpakple sueawo hã hadziha gã be gaƒoƒo ƒeƒle. Tso esime Nyɔgbo Agbetikɔ zu hamenɔƒe la, gã aɖe si ɖi lɔrifɔti gakpo lae woƒona ke le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla enevɔ enyilia me la, katekiste François Dzoti si nɔ hamea kplɔm la na wodzɔga eye wodɔ gaƒoƒo gã le ablotsi. Gaƒoƒo sia va ɖo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla nevɔ asiekelia me. Ena woŋlɔ ɖe eŋu le ewɔƒea be miva nɔƒe gali. Luka tawo kpikpi 17 va se ɖe blaevɔ velia. Agbetikɔ hame ƒe akpe ɖeka alafa asieke bla nevɔ asieke. Eya nye gaƒoƒo si li fifia. Gbã wotu atiwo hetsɔe da ɖe wo tame eye wogbãe kple zingi. Gake atiawo ƒe gɔmewo va vo eya ta sɔhe habɔbɔa va dzɔga eye woƒle keteke gakpo 4 na hamea be wòatsɔ aɖɔli atiawo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blatɔvɔ adrelia me. Gakpo siawo die gaƒoƒoa le azɔ tso hema yi. De ameɖiƒe nyigba ƒeƒle. Hamea ƒe ameɖibɔ gbãtɔ si wotso la ŋu dɔ ko wɔm wole va se ɖe fifi. Ke esi wokpɔe be ele vɔvɔm la, wobia anyigba si le tame nɛ la hexɔe ƒle le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladevɔ enyilia me kpe ɖe teƒe xoxoa ŋu. Ame si woƒle le nye aƒetɔ Kuma Enyasi tso Nyɔgbodzidzɔ le katekiste Mawu ƒe ɖake ƒe anyinɔɣi. De anyigbanya bubu. Germany dɔgbedeawo ƒle anyigba na Nyɔgbo Agbetikɔ hamea le aƒekpo me. Ke le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladeliawo me la, aƒetɔ Kofi Kuma aliƒotse tso Nyɔgbodalave ho nya ɖe anyigba ŋu be yeaxɔe. Hamea ƒe tatɔwo denu nya me eye wotsɔe yi
kodzoɖoƒe le kpali me le esime osɔfo ada nye moderator. Wotso kodzoa hebu fɔ aƒetɔ aliƒotse le masa Juni 28 le ƒe 1997 gbe. Ale anyigba ganye nyɔgbo agbetsikɔ hamea tɔ. Atɔlia, hamea kplɔlawo a nufialawo kple katekistewo. Ame siwo kplɔ Stefan Edward Hadzi ɖo tso ƒe 1990 kple adelia va se ɖe 1994 me nye Yosia Nyalemegbe, Christophe O Amevɔ, Joshua Bohem, Johannes Dɔgu, Friedrich Agboyi. Esi aʋa dzɔ eye nuwo tɔtɔ la, womega ɖe ame ɖa ɖe nyɔgbo agbetsikɔ o. Ale agbetsikɔ kristotɔwo gade asi dalave yiyi me va se ɖe ƒe 1990 me. Ƒe ma me Paris Mission dɔgbedeawo va xɔ dɔa hede asi nuwo ɖɔɖɔɖo me abe ale si míegblẽ va yi xoxo ene. Ame siwo kplɔ wo nɔewo ɖo tso ema dzi va se ɖe fifi nye Ferdinand Koku, Ferdinand J. Koku, Egelberg Tɔvie Hlɔ̃, Reinfried Kɔnu, Charles Ayedze, Salomo Tsekpui, Jacques Dzoka, François Dzotsi, Emmanuel Agbenu, tso ƒe 1993 va se ɖe 1994. Jean Wedeme, 1994 va se ɖe 1997 me. Joseph Komla Adenyo, 1997 va se ɖe 1998. Samuel Kodjo Ahiãyibɔ, 1993 va se ɖe 1994. Kɔsi Agbodza, 1994 va se ɖe 1995. Kɔmi Mawuƒe Dake, 1992 va se ɖe 1990. Aƒenɔ Jeannette Massa Amegbɔ, 1990 va se ɖe 1993. Kɔmla Azia ɖeka, 1993 va se ɖe 1994. B. Osɔfowo. Agu nyɔgbo agbetsikɔ hamea nɔ osɔfo siwo nɔ agu nyɔgbo dalave si va zu agu nyɔgbo dzidzɔli la ƒe dzikpɔkpɔ te tso gɔmedzedzea va se ɖe ƒe 1990 me. Woawoe nye Yevu osɔfowo: Heinrich Gill, Karl Freiburger, Albert Fils, Christian Sommer, Rudolf Popinga, Andreas Tisterer, Anton Klich, Johann Detmann, Gevert Welbroch, Ernst Salkovich, Wilhelm Fricke, Theodor Piering, Karl Hofmann, Hermann Bacht, Johannes Spich. De osɔfowo: Samuel Newell, Ernest Agudetse, Robert Boadzo, Theodor Tsetse, Ehrenfried Hadzi, Friedrich Denyigba, Jacques Dzoka, Kɔsi Numatekpɔ, Seth Sewɔnu, Salomo Mallet, Ehard Paku, Ernest Foli, Rudolf Agbesinyale,
Ferdinand Koku, Lebres Christ, Godwin Ahiagba, Koku Late, Emma Inye De Osofo, De Osofo. Hamela va kwebe Ehiambe Osofo na no yegbokon be maufe fiadufe na like le eji le dukwa ple kope siwo fokle lame. Eya ta le pakpere kalafa sheke bla nyivo atolia mela englo agbanle na tato hebia be wana Osofo ye. Synod committee wodoto biabia reda aside eji ale synod nu nglola signé Osofo benne Koku tuliasi le remayi ila nglo agbanlena hame le siam lom alo yuli blavovo de kelea de fakpere ka lafa enyi bla de fakpere ka lafa sheke bla nyivo etolia mame do ngube wa kpo yo sinu le fakpere ka lafa sheke bla sheke vo fakpere ka lafa sheke bla sheke liame fe ame de hila Ode Osofo André Kofi Amegbo kple eƒe aƒenɔ si nye katekiste lana agbonyɔgbo agbetiko hamea. Wova ɖo dua me le memleda anyɔnyɔ alo september gbãtɔ ƒe ƒe 1990 hamea kple dukɔa xɔwo kple dzidzɔ kpakple aseyetsotso gã aɖe nenema ke le ŋufɔke kwasida anyɔnyɔ evelia gbela wo de sɔleme gã aɖe si me wo do dza na wo le miase ɖe afi sia ne mi nɔvivevi nyaselawo ke miaga yedzi nye exlela TSI plus 228.